Kaçası canım. Dön. No. Толғамыз ақыл тұтасың. Malmesin, ne oldu? Çok çok demesin de. Ha? Қаншамен келді? 80. Міне 80 мен айда olsasın. Canım, bazar yok, gördün mü? 80 men gibi. Oha, жүрің, маған скоростон жауап берсін, мына братанға іштен аласың. Болды, içіп алып, мына қызмат үстінен жүрді. Рахмет тапқаншы. Мына машина. Кімге басын кетейік ол, нарколог жарауыз. Мен апарам деймін. Өкөңтің мен апарам. Документім бар, жазып алып кетелі болды. Мен қандай кетем жазып алдым. Жоқ, çoğu кетем. Мына жазсын ба? Өкөңтің апарам. Документ аз бере алайын мен. Сіздің бере алайын. Бере алайын. Садыр Жапаровты Австрияда кантип тосуп алышты. Президент Садыр Жапаров Австрияда расмий сапар менен жүрөт. Ал Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Белен менен тет-а-тет форматында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттин администрациясынын басма сөз кызматы Садыр Жапаровты Австрияда кантип тосуп алганын көрсөттү. Österreichischen Delegation vorstellen. Die Bundesministerin für Klimaschutz, der Bundesminister für Finanzen, der Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten, der Kabinettsvizedirektor des Bundespräsidenten, die außenpolitische Beraterin des Bundespräsidenten, Sektionschefin des Bundesministeriums für Wirtschaft, Head of Foreign Policy Department of the Presidential Administration, Ambassador of our country, Minister of Economics and Commerce, Minister of Energy, National Agency of Investment, Assistant of Mr. President, Press Secretary of Mr. President.